Za razliku od mnogih istorijskih ličnosti koje uglavnom posmatramo jednodimenzionalno, ne znamo puno o njima, one su ili dobri ili loši momci i devojke. O Heisenbergu postoji zapravo veoma trodimenzionalna slika i možemo da vidimo da je u nekim stvarima bio dobar junak, u nekim stvarima ne znamo, možda je imao i svoje mračne strane. Werner Heisenberg je jedan od heroja fizike 20. veka. Ne samo 20. veka, on je jedan od heroja fizike i njegov glavni doprinos je u tome što je promenio način na koji vidimo prirodu, promenio je način na koji razumemo kako funkcioniše priroda na mikronivou. I najvažnija stvar koju je radila kvantna mehanika, a Heisenberg je imao veliku ulogu u tome, je da shvatimo da nisu sva pitanja koja želimo da postavimo moguća. To jest, ne možemo da odgovorimo na sva pitanja koja mi želimo da postavimo. Odgovori na neke pitanja zavise od toga kako ih postavimo. Dass es sich einstweilen bei diesem sehr komplizierten Gebiet noch nicht darum handeln kann, endgültige Lösungen aufzuzeigen, sondern dass man bestenfalls die Stelle angeben kann, an der man nach solchen Lösungen suchen soll. Ono što je fascinantno je da je Heisenberg radio na kvantnoj mehanici, pomogao u njenom formulisanju kada je bio veoma mlad. Znači, on je sa 24-5 godina uradio najznačajnije stvari vezane za kvantnu mehaniku. Matrična mehanika je nešto na čemu je on radio, naravno u saradnji sa drugim istraživačima. I ona je prosto prirodno došla, kao što obično biva u istraživanju, na neki način slučajno. Prosto on je rešavao, pratio je ono što su radile starije njegove kolege, Bohr i drugi naučnici koji su pokušavali da formulišu semiklasičnu teoriju, semiklasični opis vodonikovog atoma. I tu je zapravo razlika u perspektivi, možda i razlika u godinama, bila bitna. Dok su stariji istraživači, iskusni istraživači, pokušavali da problem reše metodama i koristeći modele sa kojima su bili familijarni, koje su od ranije poznavali, koje su se uklapale u njihov pogled na svet, Heisenberg nije bio vezan za stare metode, za stare načine proučavanja prirode. On je prosto bio otvoren za nove ideje. I shvatajući da zapravo paradoksi koji se pojavljuju, zato što pokušavamo neki sistem da uguramo u neku modlu koja ne odgovara tom sistemu, zapravo dok je drugima predstavljala razlog da pokušaju da tehnički poprave opis, pa da onda postignu dobar opis prirode, Heisenbergu je samo govorila da nešto treba promeniti. I ta promena zapravo predstavlja odustajanje od ideje da se u mikrosvetu stvari događaju tačno onako kako ih mi zamišljamo. Da postoji atom, da oko njega postoje neki elektroni koji su neke kuglice koje se okreću. Prosto ono što je Heisenberg shvatio, to je da ne možemo da naše pojmove iz klasičnog sveta prebacimo u prirodu i da takvo pitanje, kad zamišljamo da postoje takve kuglice koje se okreću, onda je prirodno kažemo pa kojom brzinom se okreću, na kom rastojanju, šta se događa sa svima njima, kako, na koji način one interaguju, koristeći klasičnu sliku, da takvo pitanje zapravo nema smisla. U prirodi stvari ne moraju da se dešavaju onako kako mi zamišljamo da se dešavaju i promenom načina na koji je gledao na mikrosvet, on je prosto shvatio da moramo da koristimo apstraktne
matematičke objekte za opis prirode i da u opis prirode moramo da stavimo samo one elemente koji su neophodni i koji će nam omogućiti da iz njih možemo da izračunamo stvari koje možemo da izmerimo. Interesantna priča kako je odlučio koji fakultet će da upiše. Kada je došlo vreme da se upiše, on je otišao naravno na univerzitet u Minhenu, pošto je živeo u blizini, i porazgovarao je sa profesorima koji su bili značajni i iz matematike i iz fizike. On je tada više bio zainteresovan za matematiku. I porazgovarao je sa Lindemanom, koji je jedno od velikih imena, koji je tada već imao značajan broj godina. Na primjer, on je pokazao transcendentnost broja pi, znači imao je iza sebe značajne rezultate. Međutim, kako to Heisenberg kaže u svojoj odličnoj knjizi Fizika i metafizika, kada je došao na razgovor sa njim, ušao je kod njega, u pitanju je bila neka mračna prostorija, poluspušteni prozori, tu je bila neka pudlica koja je lajala sve vreme na njega, Lindemann ga je smestio na neku nisku stolicu u kojoj mu je bilo neugodno da sedi. Oni su nešto pričali, Lindemann nije pokazao neku veliku zainteresovanost za njega. A onda nakon toga je otišao na intervju sa Sommerfeldom. Kod Sommerfelda je bila lepa, velika prostorija, osunčana. Dok su oni razgovarali, ulazili su studenti koji su pitali Sommerfelda nešto i on je vrlo srdačno sa njima razgovarao. I to je kod Heisenberga razvijalo sve ideje da upiše matematiku i odlučio je da upiše fiziku. Međutim, njegova zainteresovanost za matematiku i ljubav prema matematici je zapravo veoma pomogla, zato što mu je to pomoglo zapravo da formuliše kvantnu mehaniku u obliku u kojoj je on to uradio, a to je matrična mehanika. Heisenberg je tokom studija, on je doktorirao 1923. ako se ne varam, sa 22 godine. On je rođen 1901. godine. Doktorirao je kod Sommerfelda. Međutim, bio je u kontaktu i proveo je dosta vremena u Göttingenu, gde je sarađivao sa Bornom, Maxom Bornom, a često je posjećivao i kasnije, tokom svoje karijere, Kopenhagen i sarađivao sa Nielsom Bohrom. Značajnu saradnju je ostvario sa krugom fizičara koji su tada bili kod Sommerfelda. Tu se ističe Pauli, na primjer, sa kojim je i kasnije ostao u dobrim odnosima i sarađivao je, a i sa Maxom Bornom, sa kojim je i objavio nekoliko radova. Heisenberg je napravio matričnu mehaniku, Schrödinger je napravio nešto potpuno drugačije. On je koristio matematički opis koji uključuje funkcije diferencijalne jednačine. Bilo je još načina da se priroda opiše na taj način i onda se zapravo ispostavilo da su sve to samo različiti koordinatni sistemi. Nakon što je pokazano da su zapravo ti opisi ekvivalentni, ono što je onda postalo jasno to je da pravi opis je zapravo apstraktni opis koji živi na jednom nivou iznad i koji uključuje korišćenje nečega što je takođe u matematici urađeno u periodu neposredno pre kvantne mehanike. U pitanju su Hilbertovi prostori i taj opis je zapravo onako kako mi danas razumemo prirodu. Svakako je njegovo detinjstvo, dečaštvo obeležio Prvi svetski rat, a nakon toga, nažalost, velika senka se nadvila nad Nemačkom, razvio se nacizam i to je bila pozadina u kojoj se dešavao razvoj kvantne mehanike i zapravo prava eksplozija nove fizike koja je nastala u prvoj polovini 20. veka. O tome se diskutovalo mnogo. Solvejeve konferencije su bile jedno od mesta gde su se te stvari diskutovale. Međutim, porast nacizma u Nemačkoj je doveo do toga ne samo da se osporava
kvantna mehanika, već zapravo da se osporava moderna fizika u potpunosti. To je imalo suštinski ideološke razloge. Antisemitizam koji je tada rastao je zapravo negirao modernu fiziku zato što je u njenom formulisanju su učestvovali i neki jevrejski fizičari. Ovde se zapravo pokazalo da Heisenberg, koji je kasnije imao i kontroverznu ulogu u nemačkom nuklearnom programu tokom Drugog svjetskog rata, je odmah stao u odbranu moderne fizike i svih naučnika koji su učestvovali u njenom stvaranju. Tu je bio oštro napadnut od nacista, oni su ga zvali Beli Jevrej, svrstali su ga prosto u izdajnike nemačkog naroda i zbog toga on tokom 30. godina nije mogao da bude izabran za profesora u Nemačkoj. Zamislite tu situaciju u kojoj dobitnik Nobelove nagrade za fiziku ne može da nađe posao. 1935. se njegov mentor Sommerfeld penzionisao u Minhenu i tada je univerzitet želeo da zaposli Heisenberga kao njegovog naslednika. Međutim, zbog jake protiv kampanje, koju su paradoksalno vodili fizičari, Stark i Lenard, takođe dobitnici Nobelove nagrade, su bili izuzetni proponenti nacističke politike i oni su javno napadali Heisenberga i tražili ne samo da se ne zaposli, nego da se otpusti i da mu se ne dozvoli da radi u fizici. Ta epopeja sa Sommerfeldovim mestom u Minhenu je potrajala sve do 1939. godine i Heisenberg nije izabran na kraju na njegovo mesto. Na njegovo mesto je postavljen neko drugi, za čije ime nismo čuli. To očigledno govori o tome da je taj izbor bio zapravo politički, ideološki. A Sommerfeld je za tog svog naslednika na tom mestu rekao da je kompletni idiot. I sve to vreme zbog Heisenbergovog stava i borbe za naučnu istinu pre svega, a i protiv kampanje koja je vođena protiv jevrejskih naučnika i Jevreja u Nemačkoj. Ona se završila tek kada je njegova majka porazgovarala sa majkom Himmlera. One su se nekako poznavale i njegova majka je odlučila da interveniše i tada je Himmler razrešio tu situaciju tako što je naredio nacistima da prestanu sa kampanjom protiv njega, a Heisenbergu je prosto rečeno da ne može da dobije mesto, ali neće biti napadan. Naravno, nakon toga je vrlo brzo počeo Drugi svjetski rat i on je dobio zadatak da učestvuje u nemačkom nuklearnom programu. U biografiji koju je on objavio nakon Drugog svjetskog rata, naravno, on je prikazao samo svoje dobre strane. Šta se zapravo događalo, ne znamo. Postoje i mišljenja da je zapravo on, želeći da se na neki način opere od ovog predratnog suprotstavljanja nacistima, kada je počeo rat, da je tada želeo da pomogne nemačkom ratnom naporu i ima dijametralno suprotnih mišljenja da je on zapravo minirao nemački nuklearni program. Jedna od stvari na kojima su oni radili, jedno od ključnih pitanja je kolika je kritična masa, odnosno koliko je neophodno da imate nuklearnog goriva da biste mogli da postignete lančanu reakciju. To je bila, znači, u Americi je na tome se radilo na Manhattan projektu i oni su uspeli da shvate kolika je kritična masa, da ona nije jako velika. Moglo je se dogodi da je ona džinovska, pa onda praktično nemoguće je napraviti lančanu reakciju, a moglo je se desi da je ona u izvedivom regionu i to je tako je bilo. Ono što je Heisenberg radio u Nemačkoj, oni su eksperimentisali sa tim i postoje indicije da je možda iz želje da se minira taj program precenjena kritična masa, tako da je onda nemačka komanda zaključila da
to možda nije realistično, da prosto u vremenskom prozoru koji su oni videli, pogotovo već 42. 43. kad su videli da situacija se razvija nepovoljno po njih, oni su procenili da prosto ne mogu da imaju praktičnu primjenu do kraja rata. Man konnte hoffen, mit ihnen dann auch die damals bekannten Elementarteilchen zu verändern, sie eventuell in noch kleinere Bruchstücke zu zerlegen, noch elementarere Bausteine zu finden. On nas je, iako je bio oličenje teorijskog fizičara, on nas je podsjetio da je fizika zapravo eksperimentalna nauka. I da ukoliko naša teorija daje detaljniji opis nego što možemo da izmerimo, to ne mora da znači da je takav opis tačan. Fizičari nisu nepovezani sa sistemima koje proučavaju i da ne mogu na potpuno objektivan način da posmatraju prirodu, već su povezani, interaguju sa prirodom i da mnoge stvari su vezane za interpretaciju onoga što se događa u prirodi.